Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Hamren Gulf Higher Secondary School along non anta bang kripli lothan bang teachers avila. Principal Singkropen lamthi ningjepo. West Karbi Anglong ahempi Hamren along Hamren Gulf Higher Secondary School along lothan bang kadureke atumi pini alam kalilo. Inut pen inut retirement dam bomajok pining 2026 anke bang kripli alothan bang anghoy pling plate rajok Hamren Gulf Higher Secondary School along akisung kedokko gajok phirang kiatum kahumri damahut principal Singkropen lamthi nang chepaklangdon. Lapen Education EM, Lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangapantami bangso kisung aputak RD nang pidunang Chipura tuning ripo. Tangte ang tonalamte archupon sinang. Hamren pen Bimol Bay Report Karbi Anglong News Channel. Nireno Hamren Gulf Higher Secondary Principal. Niretom teacher a problem of thak non elisini ningjana kopo non eli principal aise dobam school ka solai sumkrum athe bangke teacher ka vela then teacher of 5 bangke kaddu ko be pangrum pet bangkre flia teacher a khali dokokla intermediate a teacher lok si bangkli khali dokokla lapen ke graduate teacher bangta science banghini arts teacher bangathom pen ke sanskrit a teacher inut pen ke hindi sidor inut total bang proxy lapen ke high secondary section bangta class 11 12 bang thom khali dokolo Assamese subject teacher, geography subject teacher, English subject teacher pangrum pet pen bangke bangkre clear teacher bangke non Hamren Gulf Higher Secondary long khali dokolo amasono bangke school ke solai sum krum binong lo la sel soputhak nile thori pang choniri bangke lahea teacher khali bang non prabjin panjong si laso aveken buthak non phila basonte mesenji athe teacher kabe joine pen school ka solai sum krum binong lapen ke enrollment ta teacher kabe joine pen mat enrollment ma kombom lo athe parents guardian dum chini jela so school banke teacher ave la se teacher ka be school banke parent guardian dum ta koson se sumar dum han admission ke pg ma la solam nang ko lo la se nono mar banke class 11 12 banke enrollment banke do sira me 6 7 8 9 Hamren ke Assamese medium school ke lage long vet la se Assamese kacharli asomar tumbang non LP level bangta English medium convert thai ama Assamese bang abedet ama si enrollment ta kom haglo laisi lo lapen ke English medium ne dum convert at lo ningkan isia frang lo je English medium ta dopo sita dopo ko wifi sita order ta item long pe la 30 pen mana IS pen si order long lo sita me teacher ave po bang ke guardian parent junda agom long chini ama se teacher ave po tang te somar phan ke da koson si admission ke pg ma la sola mang le ama se enrollment mang ke 6 7 8 9 mang ke enrollment ta kom hak lo sita class 11 12 bang ke enrollment on market do 80 90 lasana enrollment do the 6 7 8 banke enrollment abedar lo a problem mangala lo teacher kabe join pe masi
hala parent guardian dum ta chini mat admission bangke la tu mang ta amethang somar phan ke teacher ave puta ko mase ki thanji ma mase enrollment bangke abera class bangke kom hak lo la sela so puthak nile choneri bangke authority pen kon ma ke prap la teacher dang pije bang la so puthak nile choningri lo ni him tan athe infrastructure bang non building ta bonai bom lo lahe bang adopo sitame enrollment bang kabeda joine bang ke problem gala son lo homoisa bang la son lo je teacher ave puban parent guardian dum chini mase LP school bang ke pass tum non 5 and 6 ke bang ya tum la tum bang ke admission ha PJ fan ani hang hedalo ate teacher ka be joine pen la semle hin bang chunuri bang ke la son lo authority tu fan unan ke prap pen he tum fan teacher nang peer sai but teacher nang pearson te ni tum fan choro ko tin he pan ye lang cholo teacher ka ve non amat bangkrip clear teacher non avedalo sela saputhak ne to managing committee pen bare bare lo em sarfan ba cm sarfan da khamran bang lo tang te to memorna pidun to sitame la so result bang ni tum long gadalo la pen teacher ka ve bang ke la intermediate teacher dar bang ke ningkan cap ningkan krip for frank ben sela so teacher ka ve ave ken dokop lahe ka ve ken bang ke retired se kita bang selo sitame kimi ke bang gadalo an ke non la graduate teacher bang ta bang pho khali bang trok se khali dokok lo science teacher bang ta ningkan trok sinar ke frang lo la tum ta retired lo la ta bedalo sanskrit teacher bang ta retired lo hindi senior bang ta ningkan hindi thong frang retired lo an ke post graduate teacher bang ta subject teacher a subject amen ga Assamese geography English la subject it thoma teacher ta character tang se lo la tum ta ningkan thom thlia frang se gedam ningkan thom thlia social lo amanon anta fill up lela amasin non mang ke ang ton pangrum pet pen ke bangkre clear teacher bang ka no hamran ka first second kan khali do kolo amasin il tum school ke solai bang sum pik lo pen ke ne to managing committee pen note bahini fan hajra sol lo ba managing committee pen lo mane school ka solai fan itu ai point do sitame non amat ke bang hini dolang sitame non ni cheklo jona frang cheklon social ali teacher bang ke belega sagori long logamat transfer dam jilo inge non ge dover lo itu mas Assamese teacher inut kai pondo managing committee pen amase ala Assamese teacher bang ala tet selection long dun lokman no nogam transfer joilo ase non enut dolang latani tum managing committee pen si mane chingbai si appointment mane tum hajra son se ki pondo school ka solai fan la se school ka solai bang ke sung binong lo nile athe teacher ka pe join pen an ke result la se anikan bang ta nitum ke meme dalo athe teacher ave putang te result bang ke meme lo la se non nile ke choneri bang ke la ha vacant teacher ke doan rabjin pen nang pearson te school ka solai joy mchot po la pen result ta meji lan chalo pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me